Today, science fiction has turned to fact. Aliens have arrived. Iyi ni filimi mbarankuru y'iminota 24 n'amasegonda 11 yakozwe na kompanyi rutura ya Samsung. Izina rya filime ni Galaxy 11. Iyi filime urebye hanini niyo kwamamaza telefone nshyashya ya Samsung Galaxy yari igezweho icyo gihe, Galaxy 11, ndetse n'amasaha agezweho akorana na telefone yitwa smartwatch. Muri iyi filimi mbarankuru ibivejuru bisurisi bigasaba ko habaho gukina umupira w'amaguru, byadutsinda uwo mukino bigahita byegukana isi yacu bikayobora. Natwe twawutsinda isi ikabona kurokoka. Isi yose yitoramo abakinnyi bakomeye harimo Messi, Cristiano Ronaldo, Victor Moses ndetse n'abandi batandukanye bo ku migabane y'isi itandukanye. Igice cya mbere kirangira isi itsinzwe ibitego 3-1, abantu bagatangira kwibaza uburyo ibivejuru bigiye gutwara iyi si yacu bikayiyobora. Gusa ku buryo bugoranye cyane, umukino wose uza kurangira isi itsinze ibitego 4 ku bitego 3 by'ibivejuru, nuko isi ibiratabawe. Ikibazo nibaza aha ni ese niba ari ukwamamaza kw'iyi kompanyi rutura ya Samsung, kubera iki batashatse ubundi buryo bwo kwamamaza bagahitamo ibivejuru? Abantu benshi bemera ko iyi filimi isa nica amarenga ko ibivejuru bihora byigamba kuzigarura isi yacu ejo cyangwa ejo bundi. Reka nsome ku mazi gato ubundi ngaruke mu kanya turebere hamwe iby'inyandiko nyinshi zagiye zibivugaho. Abantu benshi bizera ko isi yagiye isurwa n'ibivejuru extraterrestre. Bamwe barabyemera, abandi bakabihakana bitewe n'urwego rw'ubumenyi runaka babifiteho cyangwa se n'imyemerere yabo. Ese biramutse ari ukuri, byaba bituruka he? Ni bwoko ki? Bizanwa n'iki? N'iki bisiga? Iyo bitashye bijya he? Bizagaruka? Izi ni inkuru zavuzwe cyane na benshi. Amateleviziyo akomeye yazikozeho inkuru. Filimi mbarankuru, filime documentaire zarakozwe nyinshi zivuga ku bivejuru. Ibinyamakuru byinshi ndetse n'abantu batandukanye nabo bagiye bavuga ko hari abahuye nabyo amaso ku maso. Ubusanzwe ijambo alien risobanura umunyamahanga, rikomoka mu rurimi rw'icyongereza. Iyi niyo mpamvu ijambo alien rishobora kwifashishwa mu gusobanura umuntu mushya mu gace runaka. Inkoranyamagambo yo mu gitabo cya Haruz isobanura ijambo alien nk'ikiremwa cyavuye ahandi hatari ku isi. Amateka y'ibivejuru bisura isi n'aya kera ndetse ni maremare cyane, yavuzweho n'abahanga batandukanye mu by'ubumenyi bw'isanzwe. Abantu benshi bashishikazwa n'iyi ngingo kandi usanga filime zanditswe kuri iyi ngingo zirebwa cyane kandi zikagurwa cyane. Ibiganiro bicishwa kuri za televiziyo bibivugaho birebwa na benshi cyane ku isi. Mu nyandiko imwe y'ikinyamakuru Le Figaro yitwaga Extraterrestre les Américains incluent yo muri 2012, cyanditse ko 1/3 cy'abanyamerika, ubwo ni ukuvuga ko 36% bizera ko isi yagiye isurwa n'ibivejuru. Inkuru z'ibivejuru reka tuzitangirire mu Misiri mu iyubakwa rya piramide. Ukivuga piramide umuntu wese ahita yumva Misiri. Piramide zari inyubako za kera bashyinguragamo abami ba Misiri ya kera bitaga ba Pharaon. Ushobora kwibaza ngo ko natangiye ikiganiro mvuga ko tugiye kurebera hamwe amateka y'ibivejuru nuko byasuye isi, nkaba ntangiye kuvuga kuri piramide. Reka nkumare amatsiko nkubwire aho bihuriye. Kubaka piramide imwe byatwaraga igihe kingana nibura n'imyaka 20. Nibura ibuye rimwe ryubatse piramide ringana n'ibiro 2500, ubwo ni toni 2.5. Piramide imwe nibura kugira ngo yuzure yatwaraga amabuye abarirwa hagati y'600 na miliyoni 4. Piramide zubatswe kera cyane hagati y'umwaka w'2500 n'umwaka w'2500 mbere ya Yezu cyangwa Yesu. Abahanga mu by'ubwubatsi bananiwe gusobanura ubuhanga bwaba bwarakoreshejwe
kugira ngo babashe guterura amabuye aremereye kuri urwo rwego, kuko icyo gihe nta mashini zabagaho ziterura ibintu biremereye nk'izo tubona uyu munsi. Reka nifashishe Scania kugira ngo usobanukirwe n'ubu buremere. Scania ku batayizi ni ubwoko bw'imodoka abenshi twita rukururana. Iba ari ndende cyane ku buryo hari izigira metero 31 na santimetero 70 z'uburebure. Kuri ubu burebure, Scania ishobora gutwara nibura toni 250 z'uburemere. Ubwo nufata toni 250 za Scania ukagabanya toni 2.5 z'ibuye rimwe ryubatse piramide, urabona umubare. Uyu mubare ungana n'amabuye iyi modoka yabasha gutwara. Tekereza ukuntu izi modoka zizwiho kwikorera imizigo iremereye, ariko ikaba itarenze amabuye 100 yonyine. Nyamara piramide yubakwaga nibura n'amabuye miliyoni enye. Ubwo bivuze ko hari kuba hakenewe nibura Scania 40,000 zuzuye amabuye kugira ngo piramide imwe yubakwe. Ese ubu bushobozi bwavuye he? Ese amabuye imodoka itabasha kwikorera, ikiremwa muntu cyabashije gute kuyatwara, ko nta modoka zabagaho kandi ko nta n'imashini zabagaho nibura ngo bazikoreshe? Iyi niyo mpamvu benshi babihurizaho bavuga ko ibivejuru bishobora kuba ari byo byazanye ikoranabuhanga mu Misiri ya kera, kuko ikiremwa muntu kitari kubasha kubaka inyubako nka piramide muri icyo gihe. Piramide nini muzubatse mu Misiri ingana na metero 146 z'ubuhagarike. Ugereranyije ingana nk'inzu y'amagorofa asaga 40. Ntabwo byaba bisobanutse ukuntu mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa Yezu umuntu yari kwikorera ibuye ku mutwe ringana na toni 2.5 akarizamukana kugera mu igorofa ya 40. Nta mashini akoresheje. Bishoboka bite? Urebye ntibishoboka na gato. Bivuze ko hari ubundi buryo bwakoreshejwe butari imbaraga za muntu kugira ngo izi piramide zubakwe. Ikindi kibazo abashakashatsi bibajije ni amabuye yubatse izi piramide n'ahantu yavanwaga. Amabuye yubatse piramide nini ya Cheops yavanwaga mu gace kitwa Aswan. Aswan ni agace gaherereye mu majyepfo ya Misiri mu birometero 800 uvuye aho iyi piramide yubatse. Aya mabuye yazanwaga nande? Atwawe gute iki gihe ko nta modoka zabagaho? Yewe n'indogobe kwitari kubasha kwikorera ibuye ripima toni 2.5. Birashoboka ko hari izindi mbaraga tutamenye zifashishijwe. Ni nayo mpamvu benshi bakeka ko ari ibivejuru byaba byaraje ku isi bigasiga byubatse izi piramide. Ikindi kintu cyabaye urujijo ariko kigasa n'igice amarenga ko ibivejuru byaba byarasuye isi ni ibikoresho bigezweho ubu byasanzwe ku nkuta za piramide zo mu Misiri ya kera. Uburyo piramide zubatse ku buryo bugaragaza amerekezo, ibyo bita point cardinaux. Ubuso n'ubunini bw'izi piramide bikoze ku buryo iyo ukoresheje imibare ubasha kubona neza aho ziherereye ku ikarita y'isi, coordonnées géographiques, ndetse zikaba ziherereye ku murambararo w'isi, diamètre de notre planète. Ubu bumenyi ndetse n'ubundi buhanga ko butari bwarageze ku isi, abubatsi babukuye he? Niba ikiremwa muntu kitari cyakagira ubuhanga buhambaye nk'ubu, bivuze ko hari ikindi kiremwa cyangwa ibindi biremwa bitari umuntu byafashije ikiremwa muntu kubaka izi piramide. Uretse ibimenyetso bitangaje bigaragaza ubwenge budasanzwe abantu bo hambere bari bafite, kuza ku isi kw'ibivejuru aliens byatangiye kuvugwa cyane mu myaka yo mu 1947 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Roswell muri New Mexico. Roswell ni umujyi uherereye mu majyepfo ashyira iburasirazuba bwa New Mexico. Aka gace nyuma y'intambara y'isi gafatwa nk'agace kabikwamo amabanga menshi akomeye. Mu minsi 2 ya mbere y'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'1947, ibyuma bigenzura ikirere radar byo ku kibuga cy'indege cya Holloman byafashe amajwi y'ibintu bitazwi. Muri iyo minsi hagaragaye ibintu biguruka mu kirere bitazwi nko unidentified flying objects UFOs bigera kuri 88. Bikaba byaratanzweho ubuhamya na miliyoni zisaga 10 z'abanyamerika babibonye biguruka mu kirere. Tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1947, abantu amagana batangaje ko babonye ibisahane biguruka disque volant mu kirere cya leta ya Oregon, Idaho, Louisiana, Michigan n'iya Pennsylvania. Mu gitondo kimwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1947, nibwo ikintu giturutse mu kirere cyaguye muri Roswell mu murima w'umuturage witwaga Mark Blazel, ahantu hatari hatuwe cyane. Mark yahise ajya kubimenyesha inzego za gisirikare. Colonel William Blanchard wari ukuriye ako gace muri icyo gihe yahaye umuturage umusirikare ufite ipeti rya Major Jesse Marcel ngo muherekeze bajye kureba icyo ari cyo. Ibisigazwa by'icyari cyaguye mu murima wa Blazel ngo byari ibintu bidatwikika kandi bitabasha gushwanyaguzwa.
ku itariki ya 8 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 1947 Koloneli William Blanchard yategetse ko ahaguye ikivejuru hazitirwa. Mbere y'uko igisirikare kihazitira, Grady Barnett wari wubashywe muri ako gace yatangaje ko yahageze mbere y'uko igisirikare kihagera, abasha kubona icyo cyogajuru ndetse n'imibiri y'ibiremwa bine bidasanzwe. Nyuma y'uko Koloneli Blanchard yerekewe ibisigazwa by'icyo cyogajuru, yategetse Lieutenant Walter kujya gutangaza ko bafite icyo twakwita ikiguruka kidasanzwe, soucoupe volante. Amakuru yakwiriye hose binyujijwe mu binyamakuru, ariko nyuma y'amasaha 3 gusa General Roger Lamy yanyomoje aya makuru atangaza ko icyabonwe ari igipira kinini gipima ikirere, baron météorologique. Uyu mugeneral yasobanuye ko iyo baron ariyo bifashishaga mu mushinga bise Mogul wo kugenzura intwaro za kirimbuzi z'Abasoviyete. Bamwe mu batuye isi bafite ubwoba bwinshi ko ibivejuru byamaze kwigarura isi yacu, kuko bashidikanya ko hari n'abayobozi bakomeye kuri iyi si bakeka ko baba ari ibivejuru atari abantu basanzwe. Aha uza ku isonga ni Vladimir Putin uyobora Uburusiya muri iki gihe. Ibi bivuze ko ushobora no kuba ugendana cyangwa uturanye n'umuntu wibwira ko ari umuntu kandi ari ikivejuru, alien. Urebe neza mu modoka wicayemo aka kanya, ushobora kuba wicanye n'umuntu uzi ko ari umuntu kumbi ari ikivejuru kigize ikiremwa muntu cyaje kwigarura isi yacu. Ese koko iki cyahanutse ni igipira kinini cyapimaga ikirere aho kuba ikivejuru? Ese abaturage basaga miliyoni 10 batanze ubuhamya ko babonye ibiguruka mu isanzure ry'isi baba barabeshye? Ese uku gushidikanya ku bantu yewe bakomeye muri iyi si bashidikanya ko bashobora kuba atari ikiremwa muntu ahubwo ari ibivejuru, byo byaba ari ukuri? Ndagushimiye kuba wakurikiye iki kiganiro. Ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro unyandikiye ukambwira icyo wifuza ko twazaganira mu kiganiro cy'ubutaha kuri YouTube channel y'ikiganiro. Imana ibarinde naho ubutaha.